Maloi lau mali e ho e ki mo rere e tonga ko toa pe fie ki taritani rere ki mo tonu ki mo uni o ngongo mo le te o tonga uluang ki mo waka mafo ki televisone tonga ki he hoani. Wakai koe ki ngahi ulu i o ngongo. Wahe i ai o ngo konga kere i e wake tongo e mo mao me te koni mea i ai ka inga mango. Kamata i ahoni ai le sisita kandidati whiri ki whiri si i mai whawunga kai o haapai tahawa. Pea taritani le lei e ki no pele ma otofi au whiri mea no pele whina kepa. Ai te koni nau me tanke vai ni kalapu lo tali me panke PSP mahano kāinga i he oto kinekina. Oku te epe me ngahi o ke he apnaiange pe he whoke tawakai ki he whamuita me he ngahi ngongo koe me mala espoti. Kua mokoia whina ngalo o ine awhio ki ntu powono ke toi wahe e konga kere ma ke he ewa taki eka e walo i ewa mahono ka i ngā mi mango. Koe konga kere koe ni e ngawe ākia ki he ngowe mo mao mea tokoni hano ka i ngā o ma ke he ia me he konga kere ko o si wahe i ke whai ai langa ki he whanawhanofo fo o. I he whamatala ai e ki tarawhikawa ine awhio ai ako iaku ne toka ngā i e polo kalama ma i moa pale tua mo se wasi wola ki o ngonga le ti o mo televisone tonga. Ko e konga kere uruaki e tōkia i ngahi ngowe taimi no, hange koe Vesta Polo me ngahi ngowe ki he nau mao mea tukoni i whakaaho. Ko e konga kere honoa e tō wai i nau ngahi ngowe whakomesiale, hange koe kape, talo me ngahi ngowe ki he peo kaukei ai ka wā, ai ena ne pehe ko osma teu heni ai tangata ngowe kawa i ewa ko manase siua, ke whaino hina mo tokoni e kāinga ki ngai whaunga ngā ue ki ano tō oi ngowe. Nei behe maa si wola o toko ni ai kau taha mordi tō ngā ahono tō o ngowe i konga kere koe ni. Koe higa taimi koe o whetukutuku atoa i ka inga mi mango ko osi mau ha ngāhi ngowe ke nau mao mea toko ni me iai. I ka inga tai ka ke nau nofu atu pe ki e wahi whanua ki nau whea ngai me ka kai me ata kai o e wā. Pehe ke ngāhi ngowe lelei e lawa ke nau toe tō atu ki he ngowe koe ni. Koe higa nau mao mea toko ni whaaho tau te whito eni ki ha nau mao anga pa anga. I e lora tonga ni ko o skamata i ngā ue ai polokalama mā i moa pale tua me pule anga, i ono langa i ngahi api no whaanga whakataimi e whā i ta whaaki pe palasi ko hei lala tangi, ke hiki atu ki ai e kā i ngā o nofo ki ai. Lora tonga ni ko o si whetutuku atu e he pule anga ki he wahi whanua i ngahi mea ngawe langa whale, ki ono langa ai whoi whale e tahaua ke langa i he konga kere ko iei tā anga e wā, ai aku kei tuai ai langa ke hiko e tali ke e taki e ngahi mo anga vai me uhila, pe ki no whawhihe ko tāki e ngāhi hala. O ku kau ki heni me whima o ki whakakato e ngāhi ngāo e whakerekele, ke whapapao i ko hai o ku mau api me ni ihi ni mau honau api me ngo whae waha i Sanuali i mango. Ko e whaamu ke vete ki hangai whainga taa e hoko a muiange, ke uhiheu ki ai e kakai o na anau nofo i api no whaangai mango, kau ki kai ko hanau api pe konga kirekere, pe koe tokanga ke whaamala ala ngai ka venga kuia ki mua pe toki awe ki ne awhio ke whina ngalo ki ai, ko hai e awe ki ai a konga kirekere. O ku matu unga eni me ngai palo pale mana na whitawalaki moia i hono langa e ngai api no whaanga i haapai, hiri e sai koloni e whataro piki ko ia ko ien. Ko os mau foki mohono tofi o konga kerekere e kai wano koe ni o mawai e fo i api e wa wha. Pea e whakanofo kei ngai whamiri e tā wha na ewe sia lahi i mango. Ko e toi ngā lewa e api koe mea whai te riha peia e mau tofi a, nā toi iei hakau tala api a muiange, pea e toi lawa pe ki toi hoko atu ki ai whakanofo. Nei behe wasi wola o whawafua ki he wike e tolu mi heni, pea ka kātoi ngāwe ki langa o i ngahi whale whataimi ma ai kai ngā mango ke nau whitukutuku o nofu whataimi ki ai, mo ka mata ngāwe ai pe ki e nau ngahi ngoe a ngā kauhi ke to koni ki e hoko atu e nau nofo i he wahe whanua. I he rotonga ni o ki he tūngā whawhie maali e pe kai ngā mango ai aku nau ki ngai a ki whataimi ai holo ai siasi wesiliana tawatai nau tonga i longolongo. Rotonga ni aku kei lelelele i pe me ngāwe ki he konga kere ko ia i matatoama ai kai ngai ne awhio me kanoku polu, ai a oku whamalu ia i he polokalama mā i moa pale toa ne awhio, ka hono langa ko ia o tā anga o ku whakakato ia he pule anga, pea hono tāma pe i pe o i konga kere o whamalu i he mā i moa pale toa. Ko e mā i moa pale toa ne awhio whikau ākia mono whetukutuku ano ka i ngā mihi ngāhi whi tuu na we sia lahi taha,
Me he pā mo ngā whi mo I hake ai pia kula I he konga ki mo a oi tauni. O ku poupou ka kato e kakangi e whanua ki huna whotu o ai office whampastoa Amerika I tongani e hoko ia koe vete ki anga ki he ngai wha whapaanga o ku nau whianga ngai mo ia I he taimi ko ia o ku nau whalawai ki whisi o kore hanga whalau ki Amerika. Ko Senorita tu I vai mo whai ki ke taranoa ko ia. I hea utono e ngonga le ti o tonga o whataranoa ki he kakai o whanua o ia e whiawhia ma kehe. I he manu ko e ni ai o amanaki ki ta I maali e a tonga ni. I he mahino e whotua e ofisi whaampastoa Amerika I tongani neongo o ku te eki ki whamahino mai e taimi e whotua I. Pehe e tasa hawea mi whanga mo Maria Loreto mi popua, koe taha eni I he whainga maari e lahi ki tongani ki hono tuua kia te ngai whentu u whatak mamata, pe e tokoni eni ki te kake I hake ai tuunga whaka ekonomika a tongani. Koutu koe whakaukaurere apito eni pe e tokoni lahi apito ai he whakatu koe na MPC koe ni tongani. Ai koe raki pe whakutau siat koe ke whakamore, e ngai lauta o me ki mua koe me koe whakamore lai tahafo koe puka, kamata pe whakamu no puka koe ni appointment ni koe no arrange travel koe whakamore katoa koe ia au ki he alkon ki he nofo angai fisi. Ka koe pa koe tahafo koe parapare mafo o kusai ka pau te alwatu pe alava te visa. Ka koe te siat koe te whakamore angai ka pau o te atu ke tari pa te whakamaki tongani. Ka koe I he whakatu whako MPC tongani. Koe loko whakaukaurerea pito ia pe e kou tui koe e te seivi lahi ange whakaise niti koe tatau te whito koe ke ta waratun ke heke ngai koloa me ngai alat koe ke taimi o I o ke heke ngai koloa. Koe ba koe tahape ko ilo e te whaawhi ngai whoke whengaue aki koe tongani mo Amerika I hono whotu koe ne MPC tatau te whito piki tongani Tau sia tu ke ngata ai ka koe ngai whanua ka unga api te kia hanau MPC Amerika te nau lava me ki tongani pe ku wifi nga maria ke te tua ka ta whanua I ta whaaki ke ta mamata me ngai whainga maria ke he ai Ko tu unga ko kuia ia tongani ta os ilo ka toa pe ai toa ekonomika. Pa ku kau ia he fo I whakakau le mo whafo ofa mon ke whanuani o ka pau e o mai MPC ki tongani. Tau whata pe ku ma o whainga maari ki Amerika he tau e hongo folo. Pa ka pau pe hepe tu taha e ku alo o whainga mai ke whamiri wanoa ka pau te tu oa mo totoro. Ai ko loto ke wahe ahoni o whakafo ofa au pito hange ko ngai whakamore ko he alki fisi ko whakamore lahi a pia ka pau e te kolevisa. Mahalo pe te ongo I ai more ai se niti na te toto me au ngai ka mea e taha. Ka koen ko e whiawhia lahi mone whanua e whanongo e whaiwhaianga pia o mai MPC ki tongani. Ka ke toi whaiha whakamore ka e hoko e ke tokon ke kakai whanuani. Aloa te ni he tori ka koe le lei taha e alu ko te alu ngai whanua ka ua pena te alu ki Amerika. Tō taha pe ko te la vai pe. Ke whakake hake tau ekonomika. O ku mahino whoki koe ngahi whamore whakatoa I he wholau ki whisi o kolingo fua wholau pe visa o I kai ke toi si I foia I he paanga ni mawhi. Ai ne vahe ki a tangisi moi mo mere tānaki ki a ngongo ai le te o tonga. Koe o whawhiawhia amanake whakato MPC tongani. Ko ngā koe whakamole ko ke he tikite koe wholau ki whisi e whakatu uhene ka ke toi whakamole ki kakai. Hange koe maha koe pole lahi pēr ko whisi. Ai o wholau ki whisi koe kia whamiri La toko lahi kakai koe kia whamiri ton e te nau toi whakamole o no whoho tere. Tari ki he tari mai koe nau visape. Koe ke e topu ka u whakamole koe Ka e to o kotoa ia he kapau e whakatu e MPC ito. Hoi ko ka au o ko hoi whiwhia pito he aiko ke whakatu e US Embassy tongani. Ngā he ku whaingofua pito and plus o whaingofua ko I heni ko tau nofo I tongani lahe te whamiri like nau tokoni mai ka kita. Not like e tau I FEC. You'll have to, your struggle is money, they have to pay, like, but thanks for our family, koi I muli, og nau lava peke nau tokoni mai ka kita. But even though nau tokoni mai kita, like, they're struggling too, and
Ko te nofo ko I whisi o ku fuwhainga tau pito, you have to pay for your hotels, ka pauki kia whamiri ai. And also, your eating, you sometimes have to have one meal a day at the nofo ko ai. Pa ko whiwhi au pito he ai ke hiki mai ai ka pau ai ke fotu ai US Embassy tongani o fuwhainga fu au pito. For some people ko ke nau lava afford ke nau alua nofo ko I whisi. O ku hoko eni ke te whawhenga mālie iei e kakai o whanua I whiwhalau aki I whawaha apure anga. Kono whamahino mai ene whotu ko ene ofisi wha ampastoa a Amerika I tongani, I ono whakaha he tokon Palestinian Amerika Kamala Harris I he whakataha e kautake ngai whanua Pasifiki, a ene whakahoko I suwa fisi I e wike ko o si. Mai ngonga le tio me televisione tonga, ko Osnolita tu I vai. O ku whawa I a hone whainga māli ma aki nau tolu ke nau lesi sita kandidati whiri ke whiri si I mai whawunga ka kai o haapai tāua. Ko e lesi sita whai pia ke ofisi ko wana haapai I a honi pe e tāpuni pia I taimi tolu e whiawhia pongi a wanoa o mahinani. I ono whai ke eke ngonga le tio me televisione tonga supervisor Filipi Tavuki e toki mahino ai tō lahi kau kandidati whiri ma haapai tāua I e hiriangi e tāpuni o e lesi sita pongi. I e whiri e tau ko o sini toko ono e kau kandidati whiri maha pai tahawa o mawai e he minista ko ne pekia vili mano panga hingano ai whili ko o si. Nai tutu oni ai I he mahina ko o si me he eksea e wharearea no pere whawhanua ke whai e whiri si I ma ai whawhunga kakai o haa pai tahawa I he aho tu apule lulu aha uluaki o September. O gumatunga eni I he ata e sea I he wharearea ma ai whawhunga kakai o haa pai tahawa hiria ai peki ai whawhunga malolo, bili mano panga hingano, e ahunga whuluko ia o sune. Nā ai taritani le lei I e pongi ahoni e kino pele ma autowhi au while mea ha apai no pele whila kepa, ai to koni mi kalapulo tali nuka alofama I panke PSP ma hono kainga I e otu kine kina. Ko e tokoni ko e ni ko e tesi mo e sea ki e ako e wanoa, paskala e hongo furu me tanke whirita vai lita e ni mawhi. Nei I he wafu tau whaahau a vai whanua tū pola o ne mai whaiki ki o taranoa ko ia. Ko e tokoni koe ni o whatau mu aia ma ai ako loto o mata aho, aia kuako ki ai e whanau wako o whilemea mo uiha haapai. E he whamatala a mele ana whiwhita me panke PSP me kalapulo tali nukalofa, ke konga pe ene tokoni anga maheni e panke me kalapulo tali, e ono whalakalaka I ai ngahi tūkui kolo. Ko e makatuunga lahi pe koe na e whahauka e tokoni koe ni I nasi ai ka inga koe ni o haapai o lawe monua whilemea. O koe ko whilemea pe, na e swhae te mau tokoni ki he GPS a ko haa ano, pea ko e hoko atueni ai GPS a koe ni o whilemea. Ko e tokoni koe ni ku whakahauka te pongpongi ni ko e tesi, ko e school test ki he whanau ako GPS a koe no whilemea, pea mo mono se ai wanoa. Te se ai wanoa, kaua kei mo e tanke e vai lita ni maafe, e taha pea mo e paskala, bikes e hongo fulu ki he kaureka ako. Tokoni ke nau whewhanonga aki koe I moto. Wat pe ai whamalo atu ki he Hawaii ki a lot whelakepa, ka maale ti whelakepa. Pe e whoki ki he community ko na Whilemea, pea mo e I he kaumai I pongpongi ni, whamalolo tahonga ki he kalapalo tarea nuku alofa pe mo PSP I he nau tokoni koe ni whakahoko whakawata e o whaki Whilemea hapai. I he NPE whatatau ki whamatala e sea I komiti a Whilemea paola whiwhita. Ko e tokoni koe ni e aonga e paskala ma elonga I whanau o Whilemea ke nau whanonga I ki hea kōko e hui o kutu o e la tohi pure anga hakuna wako ai I uiha. Ko e tesi moisia e aveia ki hea ko anga ke tokoni ki ngahi nau o kuako ai e whanau wako o e aklotoloto o mata aho. Ko e tanke e vai lewa whotu I he apinofo anga o Whilemea o kulorotonga whaos osi honolanga I he kolomu a I pangai. Ko e whake tokoni ke nini whahoko peia ki e eiki no pele pilikatia whiela kepa mohonohoa Lady Lupe mitakoi alea mutua. I he wafu tau whaahau ki mua pe whakaheka toi pe ke MV o tuanga ofa. Maheno pe whoki ko au eni ke vaiwa I Centuria whahok whatongia he kalapulo tali nukalofa I tongani. I e whingai aki me ngahi kupu whikau aki kehe pe o kau kei e panke PSP. Aia koe pule lahi lolotonga e panke ma Selina Wolfgram haapai. Ko e Palestini lolotonga I he kalapu I he lolotonga ni.
Ko to koni ko ni fe unga hana mau inga whapaanga moi whawhitonga. Ko no whahekeka tuene ai uta koe ni ke whawhlawa tuia ki hapai i he pongpongi a pongpongi ke toktu uta kia i he wha o singa o i wike. Mai ngongo le te o ma televisione tonga pa me he wafu tau whaahau ko awa whanua tū pola. Ko e ngahi ngongo me mala e sipoti e hoko mai o ka hili eni whahoka tuia e senoli tātui vai. Malo e rei, malo e lama mai ki o tau whare koroa PDH. Whamalo te toke i whiao mai, wakai koia ki whamimui taha mi he mala e o sipoti. Mei he mala e o neti polo. O ku amanaki ki whitaula kia maa i mua timi whewhine neti polo whawhanua a tonga ai tālā moha a moa. I he ene ula ki fōfua tau tesia i he whiauhi a wāhenga o Senia, ki he sea o tonga i he whiauhi ki he ipu a mamani. Ko e whiauhi koe ni o whakahokoia i suwa fisi. Nai whinga maalie e pule lahi e kautaha neti polo a tonga salo te sisifā, ke whaia whatala noa ki a ngonga le ti o tonga ki suwa whikau aki mo e tuunga o iai e teu a tonga. Me he whiauhi ko ia na e whakahoko i maasi, o kua e tau whanau e toko nima fo ou o nau kau mai ki he timi koe ni, ai o amnaki ke nau kau i he whiauhi koe ni. I e temta tau he ngahi whiauhi koe amnaki ke tau hanga ke wike ni koe rakwa inga, ai tau whitaulake moha amoa i he whiawhini, koe wainga koe hono ua, pea mo fisi, pea o ku tau hoko at lewa ki he wainga pea mo Papua, pea wainga whaosi lewa mo Cook Island. Koe ngahi whiauhi koe a wikendi ki ma ke he ia pea me he whaunga koe na ngau a ke whiauhi koe i maasi e Pacific Oz Sports, koe hia koe whiauhi koe ni e whai aki pe ai mālohi, pea me iai mo e lau poini, ai pe kufanga aki koe round robin, he kai ke te whai ha tau whainolo, hangi koe ia koe whiauhi na tau tok situa ki ai. Ai mau inga o pito koe wa inga ko toa pe, koe whainga ki he mālohi, mo mālohi a ke poini maolunga. Pea ka pau iai ha foi, ko ha foi wā ofi au pito pe. He koe hia koe ne aluko koe ai lau poini o au ki he awha osi, e whai aki lewa hono lau ai mālohi, pea he ka pau na iai ha foi, o lau aki ai foi si taha pea moe māka i he wā mama o koe o ngahi kai. Ai aku ki i toi pere ngesi ange whaunga koe ku ngawe aki koe he round robin, wak mahu inga maari e koe foi wa inga ko toa pe, o mahu inga maari e ke ikuna, ke whai ha ikuna ma wahe ko uia kai whia maari e ai timi ko toa. Lolo tonga e nina e ui mo whamahino e pe e he pule lahi o kautaha neti polo a tonga me suwa, ai hingoa o ki nau tolu kua whili ki he ulaki tau tesi ai maa i moa tala, ai a koe timi neti polo whewhine whawhanua a tonga. Ai a koe tau timi koe ni, o ku te kapteni ai pe e tau kapteni koe na ne take tau timi e Pacific Oz Sports, ko hulita haukini ma veve, me i where mea pea mo have roto. Koe tokoni kapteni, ko Claire Iongi, me i nuku ko lo vai pea mo tonga leleka. O ku kaurewa ki he timi pea mo Caroline Luana au ka wholau, me ko mo tua uiha pea mo haasini, pea pe foki ki a Beyonce Palavi, me i toko mo lolo pea mo whahefa, koe mo tau te hinaini, kau pe ki ai pea mo Unique Palavi, toko mo lolo pea mo whahefa, ko Marie Hansen me holonga tonga tapu mataika le matua vavau, ko Salote Taufa me kolomotua moha te iho, ko Api Taufa me kolomotua moha te iho, ai ko ngotau te hina pe moeni e Taufa, kau ki ai pe mo Lucia Grace Whaonuku, me niwa top tapu ha ano pe mo kolofo ou, pe pe foki ki talafo ou. Ko Vika Silovau Koloto me uiha pe mo nuku, ko Tolose tupou i Aotearoa whai ngā nuku me tonga leleka, pea mo tufu vai. Pea pe foki ki a halai wal mo he ofo tau tai o repo, fas mo iafi, ha kame na wutoka. Ko Peti ke le tiola talanoa, me vai ni mo tonga leleka, ko Ana Lupe Kailahi, pea me kolonga, pea pe foki ki a Silia la tu Stefano, me ewa mo niwa top tapu. I he taim tatau o whawhia maari au pito pe ai tuunga na e iai whamaloi sino mo e teu ai whanau tim whewhine net polo whawhanua a tonga, o tatau pe i he wakai ki he iwi lahi o kunau mau mo e nau tau ke i wa inga. I he wakai koe ke ta whaaki whaka fitnessi koe pe koe tuunga ma teu koe tau whanau. Nā e toi whahoko whoki he tau whai ako a tau tolu ia a invitational
Na ne whahoko ia ai invitational trial I he ke mi wha mui koe na tau tōru e. Aia koe o toi whiri mai ai a fo I toko nima fo o ia koe ke timi koe ni. Mei he tim wha mui koe na I maa asi e. Pana e kau ai fitnessi, hange pe koe na ulawe ki ai. O koe e tau toko ua I he e tau tawhaki koe a physio. Whine koe ni ko Van Nugent ka maa Tiana Mosca. Tau monu ia au pita tonga ko ia koe tau kei koe au iai hono toka ngai koe tau whanau. Hono ngawe aki koe e sports science e viola. Pa ko kulawe koe ni ko fo mo au he ta whaaki koe ni kai ke fu lahe ilo ki ai. Ka ko ia pe ko mui e na ngahe ngawe ko whahoko. Ai aku tau alewa ta toria ki he tuunga koe ai ngawe aki koe tu apure anga ki he kau sipoti. Whatata pe ko ne osi pe ko ia ai ako vainga ko e whanau he pongpongi na o mai fua he mea fua ko na fua ko he mea fua ko ia osi pai hono screening ia o na tolu profile ai to taha ko toa ai me ai o ku ilo ai ai tuunga o ku ai hono mamafa ko e holo hono iwi he aho ko ia pe ko tuunga ko o fie ma o ke tana ke hono iwi pa ki iai mo e tau ngahi whakamore he tawhaaki ko ni I he tawhaaki ko hono ngawe aki ko sports science ko ia ko ngahi mea ko o fie ma o ke toko ni hono whakafoki o iwi e whanau ki he pesete te au hiriangi ai nau whakamalohi sino pe koe nau ke imi ko toa pe whakahoko. Nei te pehe e sisiwha koe whiauhi ko e ni o whakahoko e ngai whanua o Senia, ke he kini ia o i hala ke whiauhi netpolo ke hipo a mamani. Aia e mahino mi he ola ngai tau tesi pe wa inga e wikeni, ai ongo whanua tēnā kau ke whiauhi ipu a mamani. Aia ko fo I whiauhi koe ni e wikeni, koe fo whanua e nima I he Pasifiki o ku kau mai ki ai. Ko Mautol, ko tim koe a Tonga, ko Tala, ka pe fo ke tim a Haamoa, ko Fiji, ko Papua New Guinea, ka maa Cook Island. Ko ngahi timi a nima ko I pā ko he wikeni. Ko timi tuki mua e ua ko ia I he auhi koe ni. Ko ki nā koe e lava ke I koe a mamani o whafofonga I koe e wahenga o Senia. E tau kau koe ki ai. O ku blotonga I Fiji fo he taimini. Pea mo e CEO ko ia o e kautaha netball a mamani. World Netball na e malawa ke whahoko ngai whakataha ai wahenga o Senia pea mo e tuataha koe ni. O ne lawa mai ko ia ko e wahenga o Senia ko e fofua wahenga ni he ngai wahenga netball ko mamani ke na whahoko ai qualifiers. Aia e paupe ke pehe ko toa ngai wahenga ko koe e koe wahenga ngai whanua the Americans o koe Caribbeans o kuai Asia o ku iai Afrika ai ku hange pe koe nuk tau iai ko tau tolu kau ki toko lahi ange ngahi wahe whanua ia koe ko tau tolu he ni ko ki whanua pe nima pe e hua e toko ua kau pehe pe me ngahi whanua koe e hu tau toko ua pe me he wahenga. Ko e pule lahi e kautahani ti polo a Tonga salo te siswha I e whakaike e ke moiongonga le te o Tonga ki Suva Fisi. Ko e whiauhi koe ni ku kaukai ai tala e whamawholahanga tonu atua I he televisione Tonga I he whiawhi o aho ni I he taimi hawhi ai whitu pe koe o noto noa ai whiawhi. Mua pia tau mawai te toi wakaingi pe heni ki he ngahi ulu I o ngongo. Wahe I ai o ngokonga kere I ewa ke tō ngoi mo mao mea tokoni me e kai ngā mango. Kamata I aho ni a le sisita kandi te ki whiri ke whiri si mai whawhunga kai o haa pai tahawa. Pea talitali le lei e ki no pele ma otofi au whiri mea no pele whila kepa. Ai tokoni nau le tanke vai me kalapu lo tali me panke PSP mahalo kai ngā I he otu kinikina. Kei ka kato e pea mō ngā hiongongo I lea whatonga mo le te o tonga uloa ki me waka ma whoki televisione tonga ki he hoani. O ke e wha amune au taki kotoa pe ngā hiongongo ni ki e loto whale kotoa pe. Wha māloa tuhi ke tau kei whi au mai, ka mo me au.